Triumph 350cc range kan bike turbo ikan nak ne Mercedes team nak itu memang ini pun ne jual pun ne lok kan dua itu kan konan itu kan sampai kau naik kan usulnya ne se engkau tu ni se ngai mani tan Triumph ISO tan soal tu ini di point tu kan dan yang point ani itu cian tu bah performance cc bike di bawah 350cc perfect ada itu apa so opportunity saya pun tetap mimpi aku cuma untuk dia mereka selang presentation ที่เราไปทำเป็นก็ตรงนั้นเนี่ยสามเพจเท่าเที่ยวสวยสวยปันแต่พอปันไหนเถอะพัฒนาการเป็นเราเองชาติเที่ยวสามตัวเลยถึงเราสัปดาห์วันที่ 350cc ที่เป็นฟ้าตรง launch เนี่ยอันนี้กันส่วน GST regulation 18% นะจ๊ะ40% นะเอาสองตัวนะมาค่ะขณะที่การไบค์ที่สี่เลี้ยจ้ะสี่งาโฉบนะมันห้าหลงเอาฟักโรตาดิสุดท้ายตัดส่วนมีโน้ตคุยนะกันเล่นเทคตัวนี้ 350cc อ่ะกันเราตัดโฉบนะ 350cc ครับพรีเมียมเท่าสีอ่ะมา 400cc กันบุกเด่นทรงสมัครบิลควอลิตี้ทรงสมัครติดทรงสมัครอาจจะซีเต้อะเฟรมเต้อะซัสเพนชั่นอะเบรกติดทรงสมัคร 400cc มี international version กันที่เดียวแค่แต่ 400cc กันเลยเอาไป international version เลยนะคัดเทียมคือ 350cc ครับสิ่งส่วนต่าง 400cc อ่ะเป็นบิ๊กโตคัตตา6 nm กันจุดต่างส่วน 350 อ่ะส่วนทางด่วน nm RPM ที่สวยลงไปแล้วบิ๊กโตว่าเทียมทางด่วน PS อ่ะตรงจุดต่างส่วน 350cc อ่ะส่วนจุดไหนครับเลยแต่โดยการคิดทุกเคสเราเป็นต้องเรียกว่าอะไรอย่างนั้นส่วน speed 400 อ่ะมันถูกเฟรถูกมั้ย speed 400 อ่ะ 400cc อ่ะเพียงApik torque akhir 37.5 nm อันนี้ถือนะ 350cc อ่ะส่วน32 nm ครับApik power เขา40 ps อันนี้ถือนะคุณมีตัว 350cc อ่ะส่วน37 ps ครับเราถูกตาส่วนนี้เนี่ยไอ้เห็นไรอ่ะ350อันนั้นเสียงก็ช่างเนี่ยแต่จุดจ้าเขาจูอันนั้นเสียงก็ตัวก้าวตัวนั้นตัวนั้นว่าเห็นไรอ่ะเจ้ากันตีรีเวลจูอามาสับเปลี่ยนapa yang kaya nak kaya dia adik kau, amaran tu, amalan tu so 400 le, tu dah 350 di share kita, pakcik awak, engine lain engine ni, athar awak engine TR series ni je engine apa, tu so awak engine TR series ni tu kan 400cc je, so tentang je engine amalan thar le, lui ba share apa zong suspension trahan di for the 3mm upside down floor upgrade 3mm kat yang zong quality training cina tu tu alai nak kata ni engine nak kan cete dalam awak cucu temper saya nak kan kacin tua kan kacin na kan kaitan temper saya tua engine lah yang melang kau yang akhir yang berarti lalu di dalam tu macam yang macam tu itu tentang di dalam jual amat apa jadi orang ama saberin anon di dalam macam Astro pun tidak mampu Astro pun itu piston kan size aneka piston biarlah zong kah tidak mampu apa min hai mana piston kah silinder block tu kan cuci nak kata apa situ dan kah cuci dah so akal tu dan kah Astro dia kah anon tikto itu mai akal tu dia punya kah kalau dia punya dola cuci ni bau le tu fikir kita ada mudah niจุดมีบิลตัวช่วงนี้อินจินให้ตาเครื่องชักนั่นติกาตัวอย่างคนนี้กินรถมีตัวนะครับข้าวแล้วเรามาดูตาจุดเรามาเอาว่าเทคนิคการเดินเลยนะให้วิดีโอนั้นเราเท่าว่าเอกลักษณ์อย่างเราเอ็นเราเฮียนอยู่ที่บ้านเราเอ็นที่ตัวกันสวยที่แล้วมาอีกที่พิสตันชุดโซดาตั้งว่าก้าวว่าข้านี้ไอ้บิลตัวนี้กับชุดโซตัวนี้เอาว่าอินจาวเนี่ยไอ้คนเรียชูเรา regulate ตัวข้าวแกมชักของตาcucu atau lapor asalin darah musim hijau ama di dalam langsung kami yang satu kat dalam hijau air langsung nak inlet dan pakai di dalam sekali doa, sung petrol le
boruak mixture in chataka achok hian tu chuan a ECU mapping an ti ang kha a dang lang kani petrol lu zap tu le boruak lu zap tu ron enge thunu tu be chu a ECU kan ka ta khani le bi da ka ta ma an di tu chung zo zong chuan tu bi or figure p aron pe chu ka ila hian 400 a hian 400 a kan concentrate tu chan chu kan zo ni kan chin dawa a se mi ho chu engine na pe ka T4 ang lama tracker le truck sa kata lang dua kacu tak hilang sila speed 400 Jonin Jonin le cuti yang kalau dalam tak Jonin tam takin 400 kan itu sila wa dia lagi ingat makha on vetenia so tadi engine CC dan kaisa 400 anya 350 ya tak tahu itu kan dulu dan lo tengok dia ani ngot lo dan chetu kan ani ngot dong ya dong lo chetu kan so ka he la try na cha ka pula chan bari changa la pu chan so na son akon ti ra so ding ka 350 la so ka na chan so ka first year second year third year la so kong pe kong ma so so kong pe ki da so do na pe chonin number 5 kan la lui ka ta so so ke chok so so ka so ka 400 ang model result kan transfer beneta first year second year third year mai chin 350 ang ho kan transfer claiming mai kan khal athai kan khal se mo dia cho to number 5 kan lu beta number 5 ka portion chete in up ko du kret ma se apa ni dia adam la na se tu kha chonin apa ni ang wala kan khal ai 350 chok zo kan khal tai la wai chak tak ang mai 400 khal bi lo tai la mo chút tiền chút adam làm ra anh còn chơi đang làm đàn nên ta chúng là hiện in 400 lâu nhỉ tạo lâu mà lâu nửa đều lệ nghe lâu từ lâu tới đều bắt ông đi cho nên cái tỷ phú lâu ấy thì anh xong chú anh engine stream mà hi cái form hi thì em mày ai zo quỷ chung tí là có đó anh test có ai zo quỷ chung anh test là ai zo quỷ chung mà man tụi nó tan cho 350cc category a etiam ang PMG a chon aya khal nuami ong karing lo 400 ka hatim ka search 350 ko ala lan re adam ka ngaka shet tu chuanin za pani ko kan thia san karing lo back to back ka in khal chon che kham mai te entina ko ko na chak da min tlan don ta la difference so nge a power figure ni la difference ong ida trong thiên ông lột thay đổi sang các bạn đang trong khả năng mà sẽ đó là nó tắc sẽ đủ cho nên chỉ phải là chút điểm gì đó mà cho nên cho nên các bạn trái các bạn có mấy gì à cho chỗ mà sử dụng ai chặt nó anh này thì rất là từ đầu thời điểm mà ai engine smooth đấy thì mình tầm số cao cho chặt từ phút lắm bằng ai thằng quay một đôi có buổi chung mà tầm số thì traffic jam speed anh khả năng smooth em thao rất anh nhỉ a gear hi non ta sing chung ve ta ko to kin asmuta 400 km sari le di ve ta ko ti chu thak ka ni ya ti so ko le la kan gear smooth zo ba a brake ko ta nok zo to a brake ka zo chu wang chuan drive hian in ngai to thui ka se an siam ti presentation la kan soi to tu na hian downgrade ani lo ti soi do ni e bai ki a le tu tang zo ta chuan ba anh khẩn cũng rồi thì anh mãi của chú không có là chặt về đấy không có làm đủ cho đang làm nó chú không nghỉ chú sửa đổi lên cái gì chú anh mà có thằng làm ta cũng bị hít luôn ta chú bảo chú đi có thằng này phát hiện lên đúng như chú đi thì có ngày làm nó rồi chú đâu không có nhìn siêu của nó chú đâu chú khi hít anh chặt đâu cái gì thì cái sợi thì đâu thì sẽ cho nên muốn thêm khăn anh còn sợi việt này bây giờ anh còn sợi về đi anh dọn khác được cái số phương mà chuyện cái style của chúng về một cái technique là không có cho thì mania scrambler ha dan khala dia dia kan kuala ambil dia sana dan tu dia kan tan thì khal mo ka ikot na cho ni kan social tu ko ka ni sang pa wa mai le sa zinna cho cái cho social cái đó là thế rồi ta chắc ko ka akharan mo ko ka thì hey athar hi ye kichina kuma thang soi to khan downgrade ani lo ni achhan chu I trong môi lo ni lo se bike kan tu pe kan thal ken ta kan lo khal na ta ni chana so ni
khát địa anh cho nên cần phi lộc thế ở ta sẽ để cho mà sẽ đi nó sẽ thiền đàn đó chú chú này thấy có khi UK 8.5 cũng đã UK 9 cũng thấy thôi à difference là phi lúc cho nó chút điểm về là cho thằng này có quý số à cho anh khẩn buồn đó cho anh có sửa cái mà personal là phi chú mà engine run tăng mức độ đi đâu cũng không có còn thêm cái số kinh cái sửa chú lại cái chú asmut bộ ta khá là kinh nghiệm đấy là các bạn cho anh lấy buồn tăng số cái cho anh mấy lấy số khác sắp cái bây giờ anh lấy chú try đi làm phim làm đấy 400 này là inbuilt chiếc của cái này asmut mà component solution thì anh em biết như cái anh chỉ lên được ta stock cái anh tháp của ta hay như vậy anh thì anh phi vào về em mình thì cái này là top phi thế chút thì anh số phụ đều hết bây giờ nên anh phải sản xuất con thì anh em chuẩn bị rồi mà thế là còn hiện số phụ đều hết thì anh mình còn là gì thì có in khắc trong cái thì anh thảo thì anh em chú ông diễn cho anh thảo tú được rồi anh lấy đủ cái thang thì xịt lâu là được rồi thì就跟冷顿比較講係波斯，咁咪差唔多錯失咗嗰陣時係，阿拉斯特得嘅年代咪少咯，拜拜到呢邊啊，你看，跟拜拜啊，哦，拜好咧。